Kilang pen, mitang din pelamanan kini masih kecil tapi anak ni pasal kan kiri bar pen, man gitu kan di kuhor tak pen, kan supon di masih, tu cuma tu kau itu lagi mamai pasal kini pun. Adun tu macam lagi orang sangkong tu di, hari itu Joni Timu, Honorable MSc, 18 Namlo Padang Constituency, Kadung Natal Nomokam. Hari pohon paten, kartu bagi masyarakat ini. Kami disingkir begitu. Ini kilometer kan, kilometer kan tu ni pegang apa kan? Bapuram to bilang lukiman risoi jang pen katir tipan na risoi jang mete mikripas kusumara to fan kacu so mailo na chitong dun pen ning sampig lo kapen ini le ni kiban chengale ni mo speed suta ninje nili MSc man ni pin apang basi nili dak so program long sami kacu mailong sami kai tami ni leng chitong dun kali BDC chairman du bom ini ni bangke tum chi theklong lo ning arong pik alon bulon pendupik rapen alam chi sami chi than lo adur kimisen ji afan sami ke porhi pen loke thek mucha thek ji kachi than kachi mung lo so kiban chi thek apor lake hemphul kimon risoi janga tuma pa